bombe banyarwandakazi, ndabizi ikibazo nibaza nawe wakibaza. Ese njye ndimo ndibaza nti kubera iki abahanzi bo mu Rwanda bashiriye hanze cyangwa se bashiriye imahanga, benshi cyane cyane murabizi ko n'ubundi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni urutonde rw'abahanzi benshi cyane bamajije kuba bava mu Rwanda bakajya mu bindi bihugu. Kubera iki abahanzi bo mu Rwanda bari kugenda bata igihugu? Ngira ngo murabizi ko ubu twavuga ko wenda rwose abahanzi basigaye n'ubundi hano muri showbiz nyarwanda bari mu gihugu, ushaka kuvuga nka Bruce Melody, ba Maroni n'ubundi ni bano bahanzi bari muri MTN Iwacu Muzika Festival. Rero mu mezi 7 ashize ndagira ngo wumve ubushakashatsi nakoze, nasanze muri uyu mwaka wa 2026 abahanzi barenga 5 bose baramaje kwerekeza muri Amerika. Ubwo tutaretse n'ubundi n'abagiye kera, abagiye kera bo tube tubashyize ku ruhande, muri za Canada ndetse kandi amahirwe yo kugaruka akaba ari kubarirwa ku ntoki, ari hafi ya ntayo rwose. Ibi rero bigaragaza ko ngo iyo umuntu abonye visa mu buryo bworoshye kugenda biroroha cyane. Bivuze ko wenda abantu bashaka kuba babona visa ku buryo bworoshye, kuko nta kuntu showbiz nyarwanda yabisigayemo abahanzi bari active mu gihugu ushobora kuba utasanga abari hanze ari bo benshi cyane. Kuko wenda turareba nko ku mwanya, wenda turareba nk'abantu bagiye ubu Element Ere akaba atari kubarizwa mu gihugu. Mu mwaka wa 2025 Element ari kumwe na mugenzi we Kevin Kade nibwo berekeje n'ubundi hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, i Dallas, ubu niho batuye. Ubu ngubu kandi bakiriwe n'ubundi n'abahanzi batandukanye. Icyo gihe bahuye na Meddy we murabizi yagiye kera cyane, nyuma yuko n'ubundi amajije kwerekeza muri gospel. Amakuru kandi avuga yuko uyu Kevin Kade we yarangiye wagiye muri Amerika hariya, ariko byanatumye we ataririmba n'ibitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival. Bibaze ikintu cyaba cyaratumye umuhanzi areka no kujya muri MTN Iwacu Muzika Festival. Abahanzi bo mu Rwanda rwose ntago subu twabyita ngo kira. Abo ba Platini bose baragiye, ba Vestine na Dorcas, ba Prosper Nkomezi n'umufasha wiwe, abo bose nabagiye, ba Mucyowera Jessica uramuzi cyane. Abo n'abahanzi ba gospel, ba Christophe Muneza, abo bose baragiye. Ewana n'abahanzi benshi bamajije kuba bagenda, ubu batakibarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ikibazo mbaza, ese abahanzi bazagaruka cyangwa dutegereze indi generation cyashya yo mu gihugu? Amaherezo tugiye kwigira kwifanira n'ubundi I'm sorry bye, tugiye kujya kwifanira Ken. Fita karimbo keza cyane bita I'm sorry kagiye hanze kataramara igihe kinini. Ndabona amaherezo ari we tugiye kwifanira. Hareka nkubwire ngo hano kuri Menya n'ibintu buri muntu wese akanze subscribe, ati ndabona update ngizi tubonane mu kanya.